إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درس من جدوا مها بيفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بداية بهيغتون ألغون من واحد دكتور مدني إغتون ورقنا واحد بداية بهيغتون بيان بهنجج بداية بهي ورقنا معلومات تنغلون من إنجين هنجج إغتون ميريغ موضوع كي بدوا دينغتون واجب وغمو بدوا دينغتون واجب وغمو. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربا فمياني إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إياكم ومحدثات الأمور دينك أدك قربا كان تتكن تيباميه ركات الواشي كان تتكن درو إفراء الواشي ehni diinuga ada kurave komme kamaki ay magfuradu make bidway komme bidway ki magfuradu make mi basfun algon menna dehavegen edani bidwa denegatun wajibegen bakan ei e bidwayn algon menna komme gote bies rakkateri veni e bidway ki ko bakan algon menna egigen bidway ki ko bakan algon menna egigen bidaweri amalutan algon men dene ganegen ekan kam algon salame bebe ei nubakan tattakun algon men salame bebe ni nubakan ekan egigenta nubakan ekan egigen algon men na ei nubakan tattakun salame bebe ni ei nubakan ekan nege kam gawana ma ekam kun bismi salamate nuan adi ekam durwa kam masakkate ismu qur'an emma bidwain rakka teriwa meti angawa dinuga ada kurave kan tattange bahi bid'a ekan tattakun durwa ifrai bameti anggawa ekan tattakun rakkateri wang anggawa mioti adi ein komme kamaki egota dinuga ala kurave komme kamaki ei magfuradu mekkan yoti bayan ko dewafa emma algon men nang eba ege ekan tattang algon men emma denegan nan jehenaka deneganegen nuniyaka ekan tattakun salamaten nuwen ko gote bias engkamu hiokan tetap denegan nafadai nubakan tetap besar gunung denegan najian dinuga nubakan tetap bes denegan najian nubakan tetap denemigan niki kurang ekamu salam ibu mattaka hiokan tetap algon men denemigan nani ekan kurumattaka hiokan tetap denemigan nani ekan kurumattaka adi nubakan tetap algon men denemigan nani ekamu salam ibu mattaka engkamu nubakan tetap dene nuganna ha hida ko algon mennaka nonna ne kan tatta ko salame bebe durwe beka enu ba kam ekkan algon ne inguni mata ekam salame bebe ni adi ekam durwa masakke qur'ani sen kam bidwa dene gatum mi hadis pun wajib gem ba kan eba dehave eba enge algon menna mi hadis bas pun bidwa dene gatum wajib gem ba kan komme hem bes dene kan jehena kam bidwa veri amalta ay ekam salame mattaka حكمت الشاعر وسويدال فماني عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه كمان نباكن تت دنگاتيمه نباكن تت دنگاتيمه اي එකං කුරුමට්ටකේ නූනේ එකං කුරුමට්ටකේ නූනේ එහෙන එකමකු එකමු සලාමයි වුමට්ටකේ එකමු සලාමයි වුමට්ටකේ වමන් ලම් යඅමි ෆි ෂර්ර මිනල් ඛෛරි යකා ෆී ඉදාලවනි heukan tattakun nubakan tattat denenugen fimiha nubakan tattaw gateriang enage bigin gadane
heokantattakun nubayakantattat dene nugen fimiha e nubayakantattawge teren ena gemigen gadane mi basful war hikmat teri ati nubayakantattat timan dene gati me ekan kurumattaka ennunne ekan kurumattaka ennunne ekan dene gati ki ei ekam salama mattaka ekam rakkateru mattaka timan nai nubayakantattat dene gati ei nubayakantattat nudanna miha komme gotebbiya heokantattakun nubayakantatta faragunu kuramiha ikamuge tafaatu neenge miha heokantattaka nubayakantattaka edemeduge tafaatu neenge miha e nubayakantattaka ena aragannaka faakunu jehene nae ama bagutun araganna nubayakantatta e nubayakantatta ena neengenya ema e nubayakantatta algon dene ganna jehe ba heokantatta dene ganna fadai ei ekamu salama ibu mattaka main Rasulullah Huzaifah bin al-Yaman ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ramai sahabi be kale sirru ge sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kale ifan ge sirru ta bayan ko debba khassa sahabi ay Huzaifah bin al-Yaman ekale ifan vidalwani mistakum Allah nabiyya suwalukum urubani heukantattaka behegotu mistakum Allah nabiyya suwalukum urubani heokantattaka behe gotunne ekama timanna ekali fana suwalu purawani nubayakantattaka behe gotunne ein kamakat timanna aragana vidanati birunne ein kamakat timanna aragana vidanati birunne e nubayakantattaka behe suwalu purawani Huzaifah gafar idalwani amkum mistakun suwalu kumulwani Allah nabiyya heokantattaka behe gotunne ekama timanna gina suwalu kurban nubayakantattaka behe gotunne ei kame kura idanti birunne ema nubayakantatta algon men olum filwan jeheba nubayakantatta olum filwan jehene ei ekamu salame mattaka ei kamakan ara gana vidanati birun ei kamakan ara gana vidana kama birun e nubayakantatta algon men denegannan jehene ehen kamun deenuga alqamuga deenuga mi kurave alqantattauga hamayekani sunnet dene gatumakun nufudene ege idikol kamugawa bidowes dene gannan jiye ei e sunnatuga furihama sabitu mattaka bidowes dene gannan jihe hamayekani sunnet daneken hurmakun nufudene ege idikol kamugawa bidowes algonmen dene gannan jihe ei shiruku dene nugane iman kamuga tauhidu hama ekani denegatumun nufude fada iman kamuga tauhidu hama ekani denegatumun nufude fada shirku was denegannan bajihe shirku was denegannan jihe shirku denegangen tauhid iman kamuga tauhidu furi hama wegen midani hama ebidai sunnatuga salgon men furi hama gotuga sabitu weveni bidwaveri emmeha amalutaken algonmen deneganegen bidwaveri emmeha amalutaken deneganegen ei sunnatuga idi koloi enkam bidwaveri amalutambes algon men denegannan jihene mi boduwegen wa haqiqata ishara kuraba Allah subhanahu wa ta'ala akid qur'anu ga wahi kuraba fmani faman yakfuru bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim Allah ikrabani Allah fiyawa alqambe huriha faraittaka kafirwe wa yu'min billahi adi Allah iman be jamiha faqad istamsaka bil urwatil wuthqa ena ei fetti warugada ulakek gaye faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha kendumennuwa warugada ulakek gaye ena ei fetti wallahu sami'un alim adi Allahi mulam assawa bodigamba muladene bodigamba ila kendumennuwa warugada ulakek gaye ena ei fetti ege mane ki tauhiduga kalimaga ena ei fetti warugada ya furihama gotuga iman bi ene mitanga dekamen Allah bayan kurabba famiya dekamen yoti Allah bayan kurabba furatama Allah fiyawa alqambe bun haqqwagamba Allah fiyawa alqambe be huriha faraitaka kafirun emme furatama Allah fiyawa alqambe be huriha faraitaka kafirun den Allah iman
ඒරුම් ඒ තවහීදුක මතිගේ නායන හුරෙ hama ekani allah imam ko allah fuddawa inulevi ya khilafan allah fewa alqam bebe huriha farait tak kafirun sevani jama kurabba allah fewa alqam bebe huriha farait tak kafirun sevani jama kurabba enkamuge dekantan jama wima tawhid mewani hama ifada ni asas sabit kurabu mattaka allah subhanahu wa taala huriha rasul be kanum sponu ba ni asas sabit ko devu mattaka huriha rasul be kanum sallallahu alaihi wa sallam kama ishara kurabba allah wa kurabba mani walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan kumme ummataka bestima allah rasul be kala fonu bevi ki kuram fonu bevi ei an i'budu allaha wajtanibu at-taghut ei mifadai mistakuna dawat de mattakai tiabami hum amai kan allah alaqam qurashe adi allah fiwa alaqam be huriha faraita kun tiabami duru e farai bash hamai kan allah alaqam qurashe ke etam kulakun allah fudda wa inulebe ege iturun allah fiwa alaqam be huriha faraita kun duru e farai ba mismati angawa adi mu'minun ebe kalunge hayai pulugami kam mani sabit ko debba mu'minu mani ebe kalunge hayai puluga mikan sabit ko debba fe kam ishara kurabba allah subhanahu wa taala wahi kurabba fani walladhina jitanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila allahi lahumul bushra fabashshir ibad walladhina jitanabu at-taghuta an ya'buduha allah fiwa alqam bebe huriha faraitaka alqam kurmu ekkibare allah fiwa alqam bebe huriha faraitaka alqam kurmu ekkibare e huriha faraitaka ekkibare wa anabu ila allah adi allah ge hadrat ar-rujuu wa jamihum dannashe lahumul bushra ebami hunna be ufawer kam ge khabar ufawer kam hutte ebami ei kun kam ge ufawer kam suwarge ge ufawer kam fabashshir ibad timang allah ge salih artakunna khalifan ufawer kam khabar de bash mi ayatu allah subhanahu wa taala dekhamen evani bayan ko devva ei iman kama ege idikolo bayan ko devva iman kama ege idikolo ei iman kan dene nugane vene ege idikolo dene nugane ege idikolo dene nugane iman kame dene nugane vene iman kamugami ha sabitu veveni komme ko tevve sege idikolo engigen ege idikolo engigen iman kamuga sabitu veveni furatama ayatu allah subhanahu wa taala hame kani isbat ege mane ki allah subhanahu wa taala ya alqan kurun ekam hame kani isbat ko futta wa nulebbe nafiwa sevani jama kuraba marka allah fiwa alqan bebe huriha faraita ka kafaru allah fiwa alqan bebe huriha faraita ka kafiru am besjeba ei nafiyaki allah fiwa alqam bebe huriha faraita kun ilahwan takan nafi kurma fahuga den ilahwan takan allah sabit kuranjeni ei tauhidaki tauhidakan nuan hamai kan allah alqam hamai kan kurma kunne allah hamai kan alqam kolluma kun tauhidakan nuan allah fiwa alqam kurave ehen huriha faraita kan ena inkar kuranjeni e faraita kan ena ikkibawaje mane ki allah ada kuranjehe evdes hagge ehim faraita kan ada kurave kam gawanama ekan nafi kuranjehe nafi koffa den allah e haggu sabit kurima tauhid mevani hama e fadai bidwa sama e fada sunnatu ga algon sabit weveni bidwa veri emmeha amal ta kun durwe gatima sunnat tabawi kam gawa deechaka tabawa me algon men angawa deechaka tabawa kuriga darufta ugas bayan behi gajje deechaka de aslakas tabawu mangalgon men amur kurabba famani e deecha tabawuga falaha kamiyab kam evani bayan ko debba ei allah ge fota rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnai taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam yebam ge teriyat timang allah timang gare fan deecha du kurawine deecha du kollevime tebam ge teriyat
තියබෑම හොන දෙච්ච දූ පුරවා ෆේ තිමන් කලිෆාන් වඩා ගන්නවනි ඒ දේ ටික තියබෑම හොන් ඉෆාට්ටාගෙන් තිබිහා හිඳකෝ තියබෑම හොන් මග්ෆුරති ගන්න නුදානේ ඒ අල්ලාහ්ගේ ෆතා තිමන් කලිෆාන්ගේ සුන්නතේ සුන්නත තබාවම් මෙතංග සුන්නත තබාවිකම කන්නුවානේ බිදුවෙන් කිබා නුවේ බිදුවවරේ අමල්ත කුරා හිඳකෝ එන සුන්නත තබාවි මීහෙ ගොතුක නුබෙලෙන්නේ නුබුන වෙන්නේ නැකි සුන්නත තබාවා මීහෙකේ sunnat taba nuwe ngal won naka dinne umen nei ko me gote bias dinne umen nei sunnat taba nuwe sunnat taba wi kama wani bidwaveri amal takun miha salamevve kamuge kibawima ema bidwaveri amal takun salame veveni kihine ei bidwaveri amal tan al won men dena ganege bidwaveri amal tan al won men dena ganege kam salame veveni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan sabit ko devwa fani kalifano hadis qurba fani man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunihi harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah kalifan hadis qurba fani man qala la ilaha illallah kiya mane ki Allah ge ekkawanta kamang hekiwe Allah menui alkam be hakko gen ba ehen ebbesila kunwa kama hekiwe man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min duni adi ekalaanga fiyawa alqam beve huriha faraitta ka kafir wajjamiha harma maluhu wa damuhu enage mudala enage le hurmatteri wajje wa hisabuhu ala allah adi enage hisabuni allah machare enage leya enage muda hurmatteri wajje manaki ena salamavi ena islame wallahu menwi alqam bevum hagguwegen wa ehen ebbe silah kunwa kamabbune adi ekalaanga fiyawa alqam beve huriha faraitta ka kafir wajjamiage leya mudala hurmatteri enu mihegge leya mudala hurmatteri wegen nuwe enu mihegge leya muda hurmatteri wegen nuwe ema ena islamavi duniyege ugubatum basena islamavi adi ukhravi azabum bas ena salam mitangas dekantangeni bayan ko devva ei Allah subhanahu wa ta'ala ge tauhidan iqraru ma ekuga efarai fiyawa alqambe huriha faraita kafir wan bas jehen erun tauhidan evani hama efadai sunnat tabaw ma eku bidwaveri emmeha amalta kun rakkatil wima sunnat tabayu kam gawan ita ga de kalimen al gunam mikiyani islam dina wanamattaka ai la ilaha illallah muhammadur rasulullah mi de kalimen al gunam islam dinu ge teriyam ni wannani furatama kalimage sevani dekame e dekantan al gunam men dannanga beliye furatama kalimage dekame e dekantan al gunam dannan jihe e furatama kalimage eni nafiya isbat hame kani isbat ko Allah hudda wainu levvi eni la ilaha furatama kalima la ilaha ege mane ki uriya ilahun takamen Allah fiwa hen uriya faraitta kun nafi kuro yafahuga illa Allah ni kalima ke Allah subhanahu wa ta'ala ilahun takan sabit kurave ema Allah fiwa alqam be hakkogen ba huriha faraitta kun ilahun takan alqon men nafi kurma fahuga denge ilahun takan Allah sabit kurima la ilaha illallah mafhum faalawgen yannani la ilaha illallah mafhum hamay fadam muhammadur rasulullah mi kalima fulugati hakkogen tabaweve faraten nete muhammad gafan fiwa hakkogen tabaweve farat etangawes ehen huriha faraitta muhammad gafan fiwa ehen huriha faraitta kat tabawun nafi koffa den etabawun ekale gafana misabit kurani eru muhammad gafan ge risalata furiham gotuga iman dikam gawa ehnunia hedeni dogu ehgo mi kalimage maane ki furatama kalimage maane ki allah menubi alqam bevum hagwegen ba ehen ebbe silah kunuwe maane ki huriha ilahwan takame Allah fiwa huriha faraitta timanna nafi kurame yafahuga ilahwan takan Allah subhanahu wa ta'ala timanna sabit kurame adi devana kalimage maane ki hagwegen tabawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiwa huriha faraitta timanna nafi kurame adi tabawu
ifaratat tinna sabit kurame ei ege mafhuma ki ege maana ki ei kalima ge maana ki ekamakum misalakan mihaku mi kalima kiyagen ilahwan takamana ki alukamuge komme bismim barenwata alukamuge baawai takkuge terim baawate allah num farat takam se nisbe kureba bahun namaves i'tiqadun namaves muta'amalun namaves hembejayena dogu hedi ashhadu an la ilaha illallah timanna hekiwa me kiya fa dogu hekken ediniya hama ifadai rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabawan je fadai ekade fan fiwa ehim farait takange ba alukamuge ba tabawe mane ki bidoveri amal takuge theriyang ena e ba wade wannakamuge wanama ashhadu anna muhammadar rasulullah timanna hekiwa me muhammad gane allah ge rasula kama ena hedi dogu hekken edini dogu hekken edini ena ema algon mikama misnange bejihe tauhid wani kuriha ilahun takamen allah fiwa ehim farait takun nafikum allah ilahun takan sabit kurima amai fadai sunnata furhimat tabawika mawani emmeha bidoveri amal tahakun salamevve den allah nabiyage sunnata miha tabawi ehin kamun algon men nammi wahakatak algon engigen ediyai bidoveri amal tang algon men dannanje denegannanje ei shirku deneganna fada shirku deneganna fada shirka kufur algon men denenu gane iman kamge teriya kan no deve shirka kufur denenu gane iman kamge teriya kan no devene ama ifadai bidoveri amal taddenenu gane sunnatakan algon tabai no veve rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatakan tabai no veve ema mi idikolu deeti algon men denegannan jehene ein komme echen anakechegge zariyan furihamen ege hagige denegatu mattaka idikolu deeti ei idikolu kandatta idikolu deeti labbawa men allah subhanahu wa taala ginataketika ei egen anake ege tereng eketi anakeccha taaraf koddevu mattaka ege tereng eketige zariyan anake taaraf koddevu mattaka ginataketika idikolu labbawa fave allah subhanahu wa taala ehin kamu ilmu bidala fani ibnu qutayba rahimahullah kilfan bidala wani echchaka ege idikolo heddew makanula echchaka ege idikolo heddew makanula kuladum montakama hikmai furhamage nowe echchaka ege idikolo heddew makanula kuladum montakama hikmai furhamage nowe एक दलील गोतु गए कैफान गिन्न रहमनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुरान के वही कर रहमनी सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून अल्लाह वही कुरान एकलांगे उस्ताहि वंत कमाए एकलांगे हुरिहा वत्तरगे जोड हुरिहा वत्तरकुन जोडं हेद्दिवि रसकलांगे हुरिहा वत्तरे जोडं हेद्दिवि रसकलांगे मिम्मा तुंबितुल अर्दु ए बिम्मतिन फलातके तिन्ना wamin anfusihim adi mihunga nafsu takunna wamin ma la ya'lamun adi nudanna taketin desme huriha ichakun jodang allah hadda hama ifadang allah wa ikurave wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal untha ekalangai de jinsu hedde viras kalange ei anghim battara firhim battar anghim battarunege firhim battarennege hama ifadang firhim battarne anghim battarnege firhim battarnege anghim battarnege de jinsu nulle vinama ei evs jinsu vai pura karnege na algonna ehin kamu usuli qawaid al-gasmi ondani tu'raful ashya'u bi adadiha taketi deneganeve ege idikolo taketi deneganeve ege idikolo taketi egoto labba hangani ali algon men deneganeveni adirige zariya adirnu anama ali kamen algon men nakadene nugane unis hama ifadai ali kan algon adirikan deneganeveni ali ge zariya ali nu anama adir kamen algon nakane unis hama ifadai iman kan deneganeveni kufuru ge zariya tauhid deneganeveni shirku ge zariya migotam miruriya chelabba fonikan deneganeveni hitikam ge zariya gellum nafa deneganeveni gellum ge zariya hama ifadai kiyaman terimun deneganeveni uradum ge zariya uradum tad deneganegen kiyaman terimun algonna ige
mihuriya ko migotang Allah labba mani ei idikolon anake ti enge gota ei idikolon nuanama e algon kanne gen kondu tebe sanekecce ege idikolo ihsas kurawunima anek kurawun na ihsas kurawe e duniyawi gina takete algon menna Allah subhanahu wa taala labba mani egota e ihsas kurawe echen ihsas kuraweni ege idikolo engunima algon fini algon nan ihsas kuraweni hunu engunima hunu nege fini ihsas en kuraweni adi hama fada hunan ihsas en kuraweni fini nege nyaka fini engunima hunu ihsas kuraweni hama fada regada duwal wasmati hama gotallaba regada duwal was regada nuwana duwal kina galawun nake duwal kina wakiwana adi duwal nuwana regada kina galawun wakiwana egotan Allah subhanahu wa taala huriha echinga wani haddawa egotan Allah subhanahu wa taala wahi kuraba fani fadai subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun ekanage mustahirun takamae ekanage huriha ecche jod jodan hedde ras kalange huriha wattare jod jodan hedde ras kalange e bimmatin falata ketin bes adi mistahuge nafsu takun mane ki angin battara firin battare wane Allah hatta angin battara nuana firin battare no sengunes niya ame fela mistakun nege kan taketin bes Allah wane gotta jod jodan haddara fa idikola echchaka ege idikola erungal gonam nange echchege hagige furi hama engi genda ege idikola engonima hama ifadai algon menna iman kan algon menna engi gendani kufur algon menna engunima kufur nege ha hindaku iman kan algon menna ihsas nokurawe hewla fami hungule mujtamaigga miha kule eruga enayaka iman kamge lazzatin ihsas nokurawe ege idikolo enay kurimatin nufenna hinda ege idikolo enay kurimatin fenna kam gowana menage iman kan ena ihsas kurawe ehmegenta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mai sahabi be kalen ei Hamdala ke sahabiye ei urdu qur'an ge duha ko shahid wada ge nei be kale ekali ge faano hinu vambes wada ge nei malaike be kalum swarugam fengi pawage malaike be kalum hinu bi sahabi ha mai sahabi be kalen ei Hamdalatul ghasil ekali faano ge laqab fulaka ismani ghasilul malaike be kalum hinu bi sahabi Hamdala ekare fane duha ko magmati mehra wada ganna wani nafaqa hamdala mehem bidaro nafaqa hamdala bidaro hamdala munafiq wejje awbakur ko fana feni wada gannawi ehem bidaro mo kay fana wada ganna wani ko feni wada awbakur fana bidaro wani hamdala hadaha nuba echketiya bidaro bi sama qulta ya hamdala kale fatiya bidaro wa echgga nuba kamae kinen hevi hamdala vidane awakure timanna men Allah nabiyya garuga tiberuga timanna men nagiyoni swarugya narakallum fenna henne iman kamunan uturi ara ekamu timanna men abidarin kariya diyama egem bodu bay timanna men ba hadanne teema ghafilu we timanna bodu ka bayak ba ghafilu we timanna awakure faanumi ummatuge emme iman ter sahabi ekali faanuge iman katila fatuge ekkola kallafa muli ummatuge huriha emmenge iman katila fatuge anekkola lafi kam go yes awakuru faanu kola baru egen dana kam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bayan ko debba mi awakuru faanu ki ka vidarwani e hamdala etimanne besti ko tan ekange bay ihsas kore hinga wala Allah ge nabiyya ge haddana kami kine ba kametto mi anekati mannamen nubawige ba kametto debe kanu Allah ga nabiya garga wadagen ewa ka dennevi khaneeg faanu ga aruga harme tibbawa aruga aharme nan hiwani swarugyan kalelum fenna henne eha taza kore iman kan eha waruga dere iman kan hunnani ekam timanna men abidarin kariya diyama imbodu bayge bahanda nete timanna dannawani iman kamaki iman kame ihsas kurevani ge lazzate ihsas kurevani ei idikolu bay nufenna ha hindaku ekamuge lazzaten ihsas nukurave iman kamuge lazzatu ihsas kuravene ge idikolu lola fennanya ekamuge ege idikolu lola nufenna kamuge wanyaka ege furihama lazzaten ihsas nukurave iman kame furihama ihsas nukurave miha
hama hus misalakan hus rangalo heola fa bay geterege ulenyaka ena kan ena gehuri iman kan ena kan ihsasen no kurave e kufur mufenna haida nula fa bay ko mufenna haida e shaytana emme bodam masai kuran kom bay geterega heola fa me geterega e nuba bay geterege na quran masakate munnana ena nuba bay getere quran masakate nonnane ena bodam masai kuran heola fa me geterega heola fa me geterega masai qurani ehen kamun ehangurama innanya imankan ihsas kurawene shaytanaya mihage hawa nafsa meduga ehangurama innakamuga wanya imankan ihsas kurawene imankan galazzatu ihsas kurawene henune ka imankan itu gohuri kamem yakan gosenge engam idikolo eti gazariya algonna komme gote vesicce ege idikolo eti gazariya algonna ege hagige furihama ege gendani engam iman kan algonna furihama ege lazzat ihsas kureveni iman kan algonna egeni ege hagige algonna furihama gotuga mafhum gendani kufur algonna egunima kufura ki ko ba kan egunima hama ifadan tauhid algonna egendani shiruka ki ko ba kan algonna egunima shiruke emmeha amal taken egunima tauhid ko mati shiruke emmeha amal ta kun durwegatun ei tauhid ko sabituma kiyes tauhid ko sabituma kiyes ei shiruke emmeha amal ta kun duru shiruke emmeha amal ta kun duru algonna egenta shiruke amal tan negi shiruke amal tan negi ekam shiruke amal tan algonna dannan jihe ibahun kurave shiruge amal takkam gaviyas itiqadun kurave shiruge amal takkam gaviyas adi amalun kurave shiruge amal takkam gaviyas machi e huriha chedene gannan jehene dene nugane algon men nakan nona salamate e salamen veveni komme gotebes ekan dene gati mata dene nugane hutta mihanne mi hutta ekam goteriyan e rumba devegan padawiginda e amal tangal nege kam go vejji ya shiruge me amal tangal nege kam go vejji kam go wanama nege hutte ge tere padawiginda ekam mishare ko Allah ki Quran go tibayan ko debafa wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ebami hum kur ginami hum Allah ko iman nuete ekala ge shari qura halu ga menubi Allah tibayan ko debafa mu'minun ne kiyagen tibi gina mi hunna kiwa shirku ga amal takai mi hunga e amal tamasuni ko gan tibi mi hunne den suwara ki evami hunna dinne munga wange kiwe ena neitta e kant dene ga tumge ikhtiyar Allah devva ne talgon men duniyega mikura munda kantitta duniyawi kantitta hasil kurmattaka algon mikura munda kantitta masaketta e masakke kurima algon mange benge algon mange lada dadiya hama algon wasil veveka algon mange hodam masai kuraiche masakke kurima nuli bete libe rizqu hodam masai kurima rizqu se balibe hama e fadan algon nang hidayat bes libe ne hidayat hodam masakke kurima e masakken nukod de muralaken uttasena kan hidayat maccakunna na rizqu ei lievi foyech ekam ko rizqu libena te edmati otiya miya ko ngani timanna ke rizqu ti Allah li ubafa e rasulullah sabayan ko debba fani ebes nafsem mi dunya du ko fennu dane marwa gennu dane ena ettaka Allah li ubafa rizqu nu kay enaga mammage banduga ovva hataru maswad wahuga eba lievi gende rizqu wasenage rizqu was lievi gen ena mammage banum beram yannani miya ko ngani timanna endu pati onnani ama timanna Allah li ubafa rizqu be janna no timanna kay no qur'an masakkat masken mo vena liben rizqu madam marwan jene nai e mo vetamiya ko eba ehin mo e ko tabuna fiya emme misbana bodu moye ekkamangi bodu moye ke ekam ko rizqu te Allah li ubafa ekam ko algon no fenani ama mis miyo masakkat prom datan hebo naala rizqu tanawas kurmattaka hama ifadan ajalu wasati li ubafa Allah subhanahu wa taala digel besnuan adi kurang besnuan hama li ubafa baranginna ekam ko miya ko balibima endu mati o fa bunay timanna hama balimi he gotu gamiya wachang illa la onnani timanna umur Allah subhanahu wa taala dahattawa fawana timanna shifa li gendane nugune besmiya adi tanawaskam hurajjiya hama diku datum tak koffa bodati mahir doctor tak kari bes datan mi fenna yawanne 20 फरवा हो तो मट्टका और हम तंग को दिव कुरु मट्टका
umur tang ko digu kurmattaka masakke kure kurima Allah eba tawfiq devata eba shifa hodam masay kurima shifa se badevva rizqu hodam masay kurima rizqu se badevva hidayah hodam masay kurima ama hidayah se na dibigendan masakke nu koren nu libe yo mikandatta sama ne hungai uzurek kam ka hadayak ne na kan nu hurebe marwin kappala diya maswal kuran vima timanna nege genne timanna kan nege gahagi gat nege timanna nukong hori shiruga malik kam nege timanna katti em begene timanna kan kuramundi ai heu kam timanna kan nege ti em begene timanna kan nukuri egot mahana dakkagena salam vevenata ena dunyawi kan tatta hasil kurang ehri kura masakke duniyega ekam ko heu kam kurumattaka ekamuge hagige dannak ngena masakkate nukuri nubakan ko salam ibumattaka e nubakan tattadene kannak ngena masakkate nukuri den ko mahana ngena dakka kapala gosena mata giyam do Allah gator ko mahana ngena dakka e Allah ti mannan hamane guniye miri heokan takkati ma fase hen Allah hasil ko devwana kam yoti angaba wadu kurabba fe mi rizqa pura ma boda Allah yaqeen kan devva hoti rizqa ajr pura ma boda yaqeen kan devva hoti hidayah e hidayah taka masakke kurima ena dakkawan kama gurwanuga wa'du kurabba hoti Allah subhanahu wa taala wahi kurabba wani walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana timang Allah ma masakke kurami hunna timang Allah hidayah taka dakkawa hushine hidayah taka masakke kurami ha ema budakkawan Allah heukan tatta hodam masai kurami ha heukam go tawfiq Allah devwane nubakan takun salam eva masai kurami ha ekam go tawfiq Allah devwa ekam kamen no kong hura fate kam bala gos kenne na kan non salamate kunno go tewjas ama dunyawi kan tang hasil kurago tam yoti ena ham mikam de sasilu wam yoti ham masakke kurima komme kam Allah subhanahu wa taala amala guwa fam yoti komme kam bes engam Allah ti ishare ko devahmi warabbudu haqiqatan mi birogannan jehe kamemmi Allah wahi kurabahani wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun emihum kur ginamihum Allah kan imanen nuwete shiru qur'anuga menuwi hiyo amalu nikurani iman begen tibegen kam ko emihum ge amal ta khalisen ne Allah emihum qur'an amal ta kashir ka masun ko gen tibegen ne qur'ani ekutang amal ko ngadi salamatan nei dinne umen nei ei Allah subhanahu wa taala yoti ekambayang ko devva fa qur'an ga walladheena amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun iman be ebamin ge iman kan shirka masuninu kurimi hunne ei duniya ge hidayah libikam ba mi hunna kiwes adi akhirat ko dinne hunne libikam ba mi hunna kiwes emi hunna ne iman be mi hunge iman kan shirka masuninu kurimi والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون එමිහුන්න ඒ දුනියගේ හිදාලින් බාමිහුන්නගේ සද ආකරතුගා අසාබුන් අමාකන් දිබිකම් බාමිහුන්න කුසබාමි එම අද ඒගොත ශිරුකා එමිහුන්ගේ අමල්ත මස්සුනි කුරාමිහුන් එමිහුන්නක දින්නේ උමන්නේ අල්ලාහ් ති අංගවා මිස්තවුන්ගේ තරෙන් අද ගිනමිහුන්න කී ඉමාම් වෙගෙන් තිබේ අමයි නුබා අමල්ත කුරාමිහුන් එහෙම එකම අලගොන මෙන් සමාලුවේ ඒ අමල්තන් අලගොන මෙන් දෙනගන්නන් ජීහන දෙනගන්නගෙන නුනේ කාල ගොන මෙන්නක එකම කො සලාමතෙන් නුවේ එංගම බිදුවවරි අමල්තන් සල්ගොන මෙන් දෙනගන්නන් ජීහන ඒ සුන්නතු බලගොන සාබිතු මට්ටක ඒ බිදුවවරි අමල්තන් ගෙන්නුනේ කා කින බිදුවවරි අමල්තන් දෙනුගනේ අලගොන සුන්නත තබාවා අල්ලාහ් නබියාගේ සුන්නත එකරි ෆානති අංගවා ඒ දින්නේ මොති සුන්නත තබාවුගේ sunnat tabawaan kinang algon niya idi ko den nugane e hemgenne algon islam muji tamaw takam ya bala la yoga algon men mi fenna um bidani hawa dine kiya ga mi hongi amal take kiya kiha bawr kam kuramu ke dani allah rasul sharun qurabwa ekalange dina kiha bodu khiyanat veveni kiha bodu khiyanat ekalaange sharunu kurabba Allah nabiya bayan devwa itakkamen amilla waddagen diinuge namuga sawabu ituru kurmattaka amitibe kuram dani emi sawabu ituru wanite kama
Allah hudday neti Allah ge dino ge tereya amille kan baddagen kurima sawabu iturwana tabi kon sawabu iturwana nege ti ekay nudanete bidore amal takkam denekanna kam kusbena menno denekanna kasben kiwe emi hunga tibi ama dinu ge me bodati amal takkam ge balagana gen kaddatta dinu ge me bodati kaddatta kam ge balagana gen tibi emma den kine ekantattan em hundu kollani e nuba kam ekkan mi hunna gabule wesnu kore nuba kam ekkam ka ewaran ege teram wade fe tibi efada amal taw ge tereya tenge mi hunne kan tatta du kollani ahadawe fa be kan tatta kafi ge fa devi fa mit bi amal taka adi hiyo emme bodati hiyo amal taho gotu ga amal tak pro bidani Allah akala rasul baya ko de bafur kan tatta kenno Allah ge nabiya ge ashabe kala dine wada ge kan tatta ke vesmu emme heyo garnu ge be kala ku dine wada ge kan tatta ke vesmu pro bidani dinu ge bodati amal taho gotu hagigatu ga mikan kam mi waam mi jeni ege hagigal gonnanne ge එහෙම ඒකමුගේ හාගීගෙන් කොළොම් ෆිලුව මසයි කුරීමත එගේරිය සල්වන්න එම්මෙ කුරීසුර අල්ගොනම මිතිවෙනි අල්ගොනම නම් මිතිවි උරියා කම එගි ෆය නිගත ෂයතෝනාගේ කෙහිවරි මාළියෙක් ගෙතරේ අල්ගොනම මිතිවෙ ඒ ෂයතෝනාගේ හාද වර්ගද කෙහිවරි මාළියකේ ෂයතෝනා විස්නා දිවන්න කලිය තීරුයා එච්චෙන් එගි ෆය දෙන් ඉතුරු කලිය හොදෙන් දිහෙච්ච නෝනා දීනුගේ හුරියා කම කලිය තිරේ එගි ෆය අල්ගොනම දිවෙහි රාජ්‍යම් උපම් වීතිවේ අල්ගොනම nabis di fami onnani den dibe hirajjang alwon ufang wima den timanna men mitibi islam din boylagen men mitibi tiwanna islam din timanna men gayakun natte nulane komme kamet timanna men kuriyas muslimu gotu ge timanna men tibi ehem pani kine bunebe bahakun eba islam din beerwe diha kollebe i'tiqadakun eba beerwe islam din kollebe amalakun miha eba beerwe islam din kollebe amalek ke sababu miha kuffar huriha e amal tak baatil wege mate mikam kungal won dannan chen denegannan chenen maroge kuri mikia bodu mariyen asu shaytanage kaliya tiru huriyache ingi fay kaliya den tur kuren jen kamen nonna algon men mi evves kame algon mi diinu ge evves kame ge furihama ma'lumat dalil tahuge aliga olu filwar wala algon men ege minbar algon ingenda ege minbar kihavar ka ge to misal kan namadu ge furihama ma'lumat algon men hasil kolla dal ege dan subhanallah hada ma'lumat ge bote miga hada ma'lumat ge bote timanna men nan adi coaching ge mi ege neera ege minbar namada behe hama ekani namadu ge kursayda behe ma'lumat kursayda behe ma'lumat olum filwala bala ege na adi coaching ge namada behe to mi ege hama fadan rodaves zakai ves kuriha alqur bisama ebi dangri ekam ge furihama ma'lumat e gunima algon hinghama ves jehigenda algon men nam mitibi warabbodu shaytani warabbodu kesse dibe fa algon nam mitibi ei algon egekam algon gabul kurun ne gunas egekam gabul ko kentima enkam mi algon marugo kuri mikankan algon men dene gannan jehene ei komme gotebiya sunnat tabaw ki wajibe tauhid ga sabit ma ki wajibe marugo kuri enu swarge kannuwa debe ya ka swarge algon na ka shawarwe ge dani tauhid ga sabit we furihama sunnat tabawi ma swarge ka hawarwe ge dani ehem kamu algon menna wajib komme kame ekame ge zariye wajib komme kame furihama wa komme kame des wajib wegenda komme kame wajib wegenda sunnat tabawu furihama wegen midani bidwere amal tadene gatima en kamu bidwere amal tadene gatum wajib wegema en wegen nani usuli qawaid ge asmani ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib ekabegge zariya menuwi wajib kame furihama nuwa komme kame ves wajib wege ekabegge zariya menuwi wajib kame furihama nuwa komme kame ves wajib wege misaga sunnat tabawu furihama tur sunnat tabawu ki wajib e wajib furihama wege mi annani bidwa dene gatima ema bidwa dene gatum wajib wa e wajib furihama miwani mikamuge zariya ikamuge watiwe ezariyans denega tum wajib wa hama efadan tauhid furihama wege mi annani shirku denega nege tauhid denega tum wajib
tauhid mati saabi tumattaka tauhid denagatum wajib tauhid algon men nammi egani shirku denagati maim kam shirku denagatum bas wajib wa emi usuli qawaid ga darun ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib ekamek ge zariya menuwi wajib kame furihaman wa komme kame bas wajib wajib e din go huriya kame subiya bida din go huriya kame subiya bida e namadu ge kantat takngal wonon beli kam go yes wajib furihama miwani එහෙන් කමෙක් ගසරියයි කමක වෙච්ච එකම විස් වාජිබ වා ඒ වාජිබ ෆුරිහම වානි කමක ගසරියයි එම එකම විස් වාජිබ වා ඒ වාජිබ කමක හුකුම් ගතරය එකම විස් පදගෙන්දා එම මිහුරියා වාහකයක් වගොන් මේගෙන් මිදෙයි බිදු දෙනගතුම් වාජිබ ගෙන් වාකම් ඒ එකම සලාම ගුමට්ටකා ඒගේ ඉදිකොල කම ගාවා සුන්නයි සුන්නත ෆුරිහම තබාව මට්ටකා බිදු දෙනගන්න නගල් මෙජෙනි ඒ රංගලු කමෙක් කමක වීතියෙන් නුනේ බිදව ඒ රංගලු අමලෙක් කමක වීතියෙන් නු අලකොම දෙනගන්න මෙජෙනිය ඒ එකම සලාම ඉක්මට්ටක අදි ඒගේ ඉදිකොල කමකව සුන්නත ෆුරිහම තබාව මට්ටක බිදව අලකොම දෙනගන්න මෙජෙනි එහෙන්කම බිදව දෙන නුගනේ අලකොම මෙන්න කොන්න ගොතේ සුන්නත තබාව එක නෝන්නානේ ඒ සුන්නතුගේ මතීගේ සාබිත මට්ටක ආඛිරතුගේ දින්නෙමු හොද මට්ටක අලකොම අදි ශහාදතුගේ දෙවන කලිම කමකව ashhadu anna muhammadar rasulullah mikalima fula algon men tedwari hekkakum hekidinu mattaka algon men bidawari amalata denegannan jehene nihai sabu mirege darsu algon nimmalani du'a ki allah subhanahu wa taala algon men naki hewbas saha hewbas qabul qura dia ayat ko amal qura ba ekam galebu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh